main kemana sih di kubur yang bermain kok. Ih, aing bulan puasa kieu nyeselan baju anak ku cara rape. Torek doang. Naon sih dia gegarahan beceng? Lihat aso adit dia kan itu di mah. Naon sih dia yang keur nyeusehan? Naon sih mah baju disusuhan. Ganti nu anyar gitu geus jieun topo bae. Naon sih dia ceng kos anu loba duit bae bungkus keur lockdown. Teu nyahok kitu. Naon sih ka dieu ceng? Ceng hayang ngiduh sih mak. Hang nyiduh tinggal nyiduh. Jadi dinya nyiduh. Pot dibeja ka aing. Bener mah kajeun. Hang nyiduh tinggal nyiduh. Oh tah acing baliknya. Awas sudah balik ka ditu. Asuh Ngiduh adit lah dia. ngiduh. Nyiduh ka ditu. Main ku pengertian da sabang hayang ngiduh ka adin nya ngiduh. Itu buat. Mantap ya lah. Ayo meh lah, aduh. Siapa? Ya meh, aduh. Aduh, sebanyak sabet tenang lah. Aduh, aing ka bos aing lah. Aku aing puasa bae ka bos aing mah. Saya cuma tinggal bae kunaon. Saya ngimpi dibeli ke baju anyar tah, cuma tinggal bae. Non si siang karena mimpi buka imah bagus, motor bagus dia mah. Non bosnya mah dihudangkeun lah. Emang saya daek selamana bahagia di mimpi doang. Mau jadi kenyataan gitu. Tayang teh neng selama apa be sekalian. Buburitan yo. Oh iya. Bertempuan di dieu. Bos saya bantempuan buka sa. Boga keluarga lah. Kok aja keluarga sia mana rajin. Oh lah keluarga aing malah rajin. Hei, Saya alan. salah. Bertempuannya serengit. Singit asa edan nih mah batal mendak aing lah. Atuh mau bater lah, jambuan doang yuk. Bos pun belum tahun sih buat ngerujak puan tah. Lain lah. Iya, ngerujak serangan bae, salat ge berjamaah. Ya ngerujak serangan bae Iya aing mah puasa berjamaah. kene. Lain nih mah urut minuman embe. Jeung sia sagala meureun bareng nginumna lain be doang. Bos, mau ngabuburit gitu? Sudina aja saya ngabuburit kedeng datang serangan burit mah. Ya kesel bos di dia bae mah hi. Neuleun embe be. Sekali-sekali urang neuleun perawan ngagodaan perawan. Bakal Bandung ngabuburit ayeuna mah ya belum puasa. Atuh itu gembe perawan deh sih. Coba aing nanya nya ka bena perawan apa lain. Geura tanya. Be, siapa perawan lain? Eta anak buah yang kesima calang bae heran nih. Jangan kau. Cenah beda urut sia bos nah. Astagfirullahaladzim kong. Eta mbe bangsa tamat mit naing. Ya goblok ngate mit naing. Aduh, bos aing rada edan ieu mah aduh. Naon sih cenah pakan aing? Ka mana sih, Wak? Tuturkeun aing bes ya, aing kenong kebon. Buka pepelakan puan tuh aing. Geus saya tuturkeun aing. Ya berangkat. Wih, ya tanggal cewek aing. Bagus-bagus buahna ieu pala, ieu daun
alasan heula lah. Emang kita ngaca usaha, Wak. Cowok aing lah orang menang aing sia mah dina baragus kieu. Sia rajin Jawa melakan tanggal cau. Sia kula bawa omong ditabas sekali ku yang dia doang mang cau. Ampura, Wak, ampura. Cuci sekali heula, Cil. Maling eta mah doang ya. Oh, eta. Wes, Cil. Sekali kena budagna, Wak. Urusan urang eta, Wak, udag. Itu. Modar aja nama dia takut tuyul aing tadi cecar dia pakai golok tadi itu. Bah, sedangan maling bonteng puan wa aing. Woi, sia kena naon di dinya. Tuyul bos. Woi, kamar dia. Kamar mana di udak sia ku aing. Bah, sedangan. Au jadi aki, Pak. Sedangan. Adege, akan je mau. Udak sia ku aing lah. Adege sia ta, adege. Set doangan. Woi. Bangsat doangan. Pengen acak aing ieu. Ngeri. Lok deui. Lebok botol. Woi, sakamari dia ku aing di arahan sia bangsat. Tuyul dasar. Aduh, capek ya. Aduh. Biasa bos putih aing. Bos, kok ide udah sih Cina puan boga keluarga. Maksud aing keluarga batur sih. Loon sia, pacar aing mah boga keluarga sia. Orengan boga keluarga batur. Loon sia mah. Oke guys, ini lagi syuting CLK TV. Halo guys. Kita kamera kado Ini lagi syuting guys. Sabari ngababurit lah. Take pertama. Oke guys, ini take up kedua syuting CLK TV. Ini lokasi yang kedua ya. Ini lagi persiapkan kamera. Iya, editor. Boleh, udah siap? Oke. Ini botak dolol. Guys, di tempat biasa dia nongkrong ya, preman jatuh cinta. Kamera roll action. Woi, aku lah fokus ke kamera sih. Tuh, kamu bener syutingnya. Kamera roll action.